Kapatisi TV. Puli MBBS ha India ne Shabal ri kum ha Russia, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines bat kiwe de kiri kidi kitop medical colleges bat ru ha kador babiang. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Plastik kan? Jadi kita bayar tak? Dia ha? Dia bayar. Bayar makasih bayar. Dia makasih. Dia bayar. Check करेगा रुको. Tu berat mah. Ini berat mah. ये प्लास्टिक स्पून भी अलाउ है सर हमको मालूम नहीं है Daga pentrekam ya ko hukum balapan mi da ka ying bisha Meghalaya High Court ki Boston Shah Jong ka East Khasi Hills District ringkat bagi nong tray Jong ka Shillong Municipal Board lembaga jin sanran lang Jong ki officer na ka Meghalaya Pollution Control Board hakat santek unai tung arajar arpusan klap long ka jing khandra kinsan ya ki dukan ki bidang bo ikitia plastik ki bidan hakaleng ki yau hapo ka sar Shillong Senior Environmental Engineer Jong ka Meghalaya State Pollution Control Board uba WR kharkarang hagajiya karam bekilar patai khubor uleh thu bagajini khandra kalong hagi dukan ki badan hayo laban last stop bat kumjuru chayo polo hagani ga jing khandra klayo kurup bond ligi shamai ke pela plastic bat ki plastic badang pendon kam bandi hagani ga dukan ki pin khenya ka plastic waste management rules wat hadin bagi ying bishar klada penmi ya ka hukum ban khangno ke jingde ki mar plastic ki babu jingma ye kot kakya Jong ki pat ba ka Shillong Municipal Board kladan kunaro ki dukan bidang di ki tiar plastic belamana ada ka ying bishar High Court bat na ka Central Pollution Control Board हाँ हाँ ओके ओके ini kemudian hit kemudian okay so this is okay this is okay हाँ ये that's why I didn't see it even I'm taking also they are saying this is suppose when I am purchasing if I have no plastic is not allowed why should I keep it open yeah even you also use I am confused now what they are saying I am believing this way तो सब बिल काटेगा तुम्हारा fine let us first clear na if I have to pay I'll pay there not now I'll pay later but let me clear from them also na if they say if they produce the certificate this is allowed then from the department we can't get it refunded ठीक है let them send if they send the certificate and you are satisfied with this then I'll take it back yes okay that's why I'm not paying the fine anything is there just give your ID don't worry sir much is here no we need so for that we need to official offer it's not for take any ID you take any na लेके जाएगा आप लोग लेके जाएगा तो डायरेक्ट कंपनी बंद नहीं करेगा हम लोग को ही बंद कराएगा आप लोग को बंद करें तो आप सब बंद क्यों है अगर आप लोग नहीं एक तो आप अंदर हो ना सब बाहर नहीं हम लोग को जो पहले दिया ये तो बोला ही नहीं हम खाली प्लास्टिक बोला पहले ये तो बोला ही नहीं हमको पहला हाँ बॉस इसको तो बोला ही नहीं पहला प्लास्टिक बोला बोल दिया अवेयरनेस भी दे दिया आपको सिंगल यूज प्लास्टिक अलाउ नहीं हमने इसका बारे में मैंने प्लास्टिक मालूम था हमको बंद कर दिया सिंगल यूज नहीं तो हम लोग बहुत पहले से रखा था स्कूल में रखा है हाँ जो ये अभी निकाल दो तो जो तो प्लास्टिक भी करता है उसको दे दिया पेपर प्लेट प्लास्टिक कम 2 महीना हो गया 2 महीना हाँ Okay.
semua dia sambal bergreen sambal green rumput saya kawin terus pun dia वो निकालो तो ग्रीन वाला चम्मच itu ada tu green ada tu oh itu nih चम्मच semua malah ini berdekat सब update सब निकालो ये चम्मच लेके जाएगा हम लोग चम्मच नहीं होता ये प्लास्टिक चम्मच नहीं होता ठीक है हम लोग यहाँ कर देंगे ये हम लोग अभी लेके जाने पड़ेगा चलो ठीक है आराम से हम निकल जाए सब निकल Kini ke jingwan jengi kini kita kayu, kabedai buat ke single use plastic, ngatrai boningi ngelatip hi, kiba smartphone pulih kini patai khubor buat dan ke order juga Honorable High Court, halor ke jing Menteri Kam ya ke Plastic Waste Management Rules, halor ke order dari Honorable High Court, nakaliang District Administration. Banda kaliang jong ke Shillong Municipal Board kila shna ke program hakaba ki let ki banta yo repair jong ke Sor Shillong ban pek perman bat ka ju poru ban sis ki mar ki ba umdek atkum ka an ka bala sha habai de bakini single use plastic menem step kala don ke jinglet yo laban kaba lapan bet na kaliang jong ke district administration but hang tu ngila poi yodak na da last stop but ki yo bre ki ba masjid road but kaba songsi banong ba what happening ke jing pentip na kaliang ki Meghalaya State Pollution Control Board lembag ni public notice ya ka jing bam sha shu yakini ki plastic ki ba dunai ke chispa arpo micron bara ka jo ka poru yakini ki plastic ki bam don ka sharp jong kinongshna but ka certification ka bala ai na kalian ka Central Pollution Control Board ndrei mene ngidang yo bon ba ngalaban ka jo ka poru lembah kani ka jingya jungi mene ni warra ro ka jing konsultu aki nong di dukan bagi jai plastik ibu kumno gi basya barhaba don kinong man terwa yakini ki tagi bio plastik bagi khot ani biodegradable plastik ba haka man ka ka plastik kadon ka QR code ba haba kidon kinong man terwa gila bata yaki kin subha kin scan itu QR code but dadai bagi desisha kita ki blada register ka certification nakliang Central Pollution Control Board kan pau ha ka mobile duke bar kumta kilala bagin thiet kita plastik bagin pendan kampre ha ki dukan duke bre abawan thiet jing thiet ki breu te mata bre janmiet bre kani ke program lapan bet naklen go Shillong Municipal Board mingguan hang ni hayo pulo bar hang ni ru ngilap kumju hi bagirang bon ha ki breu ki badang bu hot kala banlong ba kilayo khubor mene na kajing ya jungi selapan te yakini ki carry bag dan kita ki plastik ngimshim de yo palat ndre tamba ngirang ya yo bon bha kini ki chamoy plastik nang ta bre ki cloth plastik ya ba ka ain ru kala mana shai gitu nomor gitu ru ki ha panda single use category yang juga State Pollution Control Board ka benta ba ka jugi kalong ba ngingin wan ban yarap ya ki bor sarkar la ka de ka Shillong Municipal Board dan ka District Administration ha ka bi de ban page ba kita ki plastik bingi syam ki dukan ki long ne pat kum ka an andre na kalyang bre kata ka jing fine bre ka waste management plastic waste management rules hi ka laban chet ya kata haki
local bodies te kalau kum haki municipal board de maki be impose ka fine te mane kat kum ka you be ki impose hi kat kum ka kandon hi in the case of first offense kamur ka jinglap ka baningkong ki hapsio ka fine ba 8,000 tangka kata ngamnumla banong nomor ba katu kasalan ki issue be naklan ko municipal board pi kani ngila ya tai nya lor kani la aslam ha nomor ba tang ka jela jungi ngai kini ki jela berit na ponot is ngila ba gidon gaju ka jingi nomor ba harni hapo ka jela jungi umdon ki basna gini plastik kini kiwan be nabar te habangi akren but central pollution control board ba ministry environment forest ni kerpa de ki bikin sobha ban ongi gitu ki jela ki bedon ki karkhana ki basna ini plastik bikin kamte lakam kanang bakila ban board kat kendon juga an mereka bososi kalong ba ni hang ni ngidang yo be hi kita ki plastik ki bawan nakeleng sodong ga ri india jungi ki ba de kat kum ka taka an ga ba kla bo ko sarkar ke bro khai i suthu hi gajing ka bami na gajing bread pathar gini plastik bar gajing la jungi bangin te rakam ba ye gini plastik hadim la de penon kam tenga sko ka awareness kam dong kam chu anre kin happen so thu bre ki brio bre ba kini bre ki jaj pla bre ki bami bre kin kita biodegradable plastic hakanur kom ba kini ki nongsong dukan ki ba penon kam ki bre kin kam sian ha ba ki thiet ni ki nongde ba ki ban pet bre ba kita ki lalu register ke le banong hi nak awareness tenga sko ba kelakut ka por ngina awareness mata klade ka por be ba ngini yo ngin hap chusis ba gitu bre ba kam jur ka violation bre ngin hap impose bre ka fine ban ong hi ban pe di kena khmat brio hi teng ka jenjar mo umbar kha ju pajba ula ban su tho anrei nakaleng jang sarkar khme bre jungi bre ki ba regulate ye kane ka yikini ki nongchna yikini ki plastic kila ong ba kini pension ka syap aman ka plastic ya ka registration number QR code but hai ke jaka baki snai ka kamut ka ketek joka karkhana andrei tinla pada bon ka plastik bre mila si satu mene kamdon kata ka syap bar gitu bodon ka syap ru ka bami tho e ro ta kamut ka song ba chule tang dak kam